Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo Trap National Youth Front West Khasi Hills District haka arpuhay trik unay wing arajar arpulay. Klalet banya kendu man ay da kajing ujor sa menteri berikmi ikatanat kapuli putih ke jilla urakam i sangma persya yu kontraktor wa penteri ya kawai ke skul. Lingba ke sithi bala ay da kaseng sa menteri loong ba ke skul ke bala pensiona da way kontraktor kamdan ya ke blackboard ki jakasyong ki boarding ko ki jingkhang yet bat ki we ki tiar dan kam ja ke skul. Kumta na kaliang ke HNYF kalalit ban ujor sa menteri katanat puli putih urakam sangma halor ke jing bambiang ke rukom trei jong te kontraktor bat ke jing penslam man IT ya ke skul sigi bade ban penyan. Hakabay day bakani ke HNYF West Khasi Hills kalapan pa wa ke sorkar ke de ban LAA bat ban syem di kisen jam ban pensitom yu kontraktor bat ban penti kena bagi no penyat ke skul kiti ban yo no ban pendon kam ya ke skul kam kloy. Nakaliang jong ka sing HNYF hi borok away bat kamtam tasnya kani kapor nakithan West Khasi Hills kilawan ban kundu yu education minister rakam sangma di bayday nakaliang kaseng jungi ngiru nakaliang ka central body ngila yasno tilang markani ka issue namar ba ngila lap hi ba ke education ni hakani ka state ka jungi kala phi lupai ban suya kran ni kata ngimi i ba kan kiyo ngipet nang penong nani hasor ru namar nga iba ya ka education mentahi ni iba gila sui la ya politics bet kata ka ba ngina kaliang kaseng ngim sultan na di bat nakaliang kaseng ru ka jingi kendu jungi mentaw rakam ho to la kular ya kata ka jing kendu jungu ba unchim khiai kata ka school ka bayday po nong sten ka sabsing higher secondary school ma la kular hi ban chim khia ban le ki badon kam bat ka badang sateng te ngiru nakaliang kaseng kamtam na central body ngine butlang ngine budien be kani kam khnang ba kakam kan poi sakmat bat ang ni sakmat ru nginang yai budien susu bayday ba education namar bangila ngan kan piang sistem namar ba ka education hi haka state jungi haka state mekalai jungi kala phil nadu ipor mensua wat hadu mentaru ka iba kasat kumju ka iba nang khalam biang ubanang kiyo haka jing kamay spa bayday ba ka education ki ba kamtam ki private school lay namar nga hapkan ni private school ru namar kakta namar ba ila iba man usnam nilap bet ba ka school kasim bet ka kabu ban mo ka bay school ban yakran markani ru hapkan mo namarkani ka bapen kay bay school ru kamtam ki khna ki baduk ki bajanjar bapli man usnam ngai iba ka renewal fee ru ki pan he bet ka bay school ru ki pan he bet bayday ba kani ki issue ru nginum simplicity hi ngin sale iman man ki school lani ki private school ngin ai ki jing tho ba yadai bat kamtam kini ki bay school ne ki kot ki slaru ngi hap ki bon ki ngin le be ka jing tho ngin kendu bi man ki private school ya kata hi bay sibon to ku blai sibon ai akni por munta ti ngina kaling jungka Hanyo Trap National Youth Front na po West Khasi Hills ngila yo man ya kendu ya education minister arke sangma hakibidai bat ka new building lene ka building bat mai jong ka Sipsing Memorial Higher Secondary School ti ka jing sakut jong ka building ka bapanlong ini mangin dengo bat nagliang jong ka school ru kan dengo bat ka bapanlong ini mangin shim ka decision min wan mani kendu ya education minister kadai na marba nadu ka khanyo tarik jong kulalengkot sunam jong lu sunam archar pulai ba ngiui ba chief minister jong yu lawan ban pli ketika building kabelang kolong ba habalawan ban pli ke building hajing sha ladai ban biang lut nadak shadong hadri habang ni pet mentah ketika building kiduna nadu ka furniture nadu ka connection jong ka nangta ka electricity nangta ka assembly ground bat chibun ke kijing duna kabala penlong ya ketika school ba lengo adu kata-kata but kai ka bang yo pan ikendu ikino hikai hang tairu ba nakaliang jong kino hikai kisam jing haga dai ketika building namar ba hadu menta kimban yo ban penlong ya ketika kamera ka ba mai ba kimpat yo ban penlong kelas ni ban penlong sekolah ketika jaga tinakaliang ka jongi yuan ikendu haga ni kesengi menta ngilawan na ponong stain bat kumjuru kajing ya senran lang jong ka central body gilayo lang bani kandu bat education minister nagliang jong iro ila kular ba
in shim company but in page yakni ka benta but ya ka bakin sabudian but kan sa adjective ti nagaleng jong hiro ngim shong klikti but ngin ngile na kapor si kapor ba ngin budin haka bidai bat kani ka benta but haka bidai bat kani ka school hapo Sipsing Memorial Higher Secondary School ti ka ikijing kandu ka jong ka outcome jong ka jing kandu ka jong nang ni kalong ka ba ni page ba nang ni shikmat ni community ba nagaleng jong sarkar ba kan pendem kloy ba khnang ba kajing jong ki nong west jongi haka beri bat katai ke school pada haka beri bat ki khna kuli ki no hikai bangin yo ban penlong school no haka tai ke jakan ti